Hari 2 juta dia tawari letu bawa siri goyang siri ula napi taman hari-hari nak 2 juta sulina kartis kita merenaka 2 juta engkai mangilum milo doang Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah apa teringat sama kalino akhirah si baga mata pange Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina ringi petunjuk ringi kekayaan dan sebagainya lah masa bu baca doang untuk baru 5 sabu ternyata piru tu baru iman terai lah nak gandeng tas simak di iman anak muda lalu siap gandeng kasih nega lutu lipat nah latu bolana lenya ampeluk nah maka di bini na kayak gini berakat nah tu baru maka di pui main aja din di baju sapai lutu kapang maka di bini na bangu tu kuji ayah aja mana nak subuh dulu sapai pun namo masa pada subuh na tutung ilalangi naruntu mana orang peluk lah salah mandi ni bini ku kasih nah ni beri kantongi letu belas aja mana nak ke baca doa tu baru ini nukai bini na sahai asap maka di bini na mati mi makok tapi kadang pun kak meraja saya itu sangat memperhatikan imam. Kong kacara ko boleh bu, boleh pegawai serak boleh kuri mak baca doa banyak pergi malio to. Boleh. Deto sombong nule megangi pak dongi wapa ni ruimang, tapi melo kak mali berakat na pak dene risam makadani gatimu na terima pak don na Allah Taala. Makanya makin nabita mintalah doa kepada semua orang karena tidak tahu mulutnya siapa diterima doanya oleh Allah. Alhamdulillah masih marajana pun Allah Ta'ala ang kamanimuki si pada nawariang umur malampe adi singa ngawatangan nerati si bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal itu adalah bulan yang penuh sejarah atas kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan agang kenal lima lebih nabi tanutus pun Allah Ta'ala nangka itu mancaji petunjuk loridi memagi-magi atau pada salamak mana lino lebih-lebih di akhirat insyaallah. Salawat ni apa salamak masa di alim labina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memagi-magi nasabari salawat tamanang ilolongan syafaatna alim labina Nabi ta serimundin na Allah Taala insyaallah. Sini na teman-teman lebih ke hadirin. Iyaro Nabi ta sebelum dia lahir iyaro Nabi Adam alaihi salam waktu ni pancadiri pun Allah Ta'ala cenga ilori ase arash waktu na cenga ilori arash angka nita uki tulisan maka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yaro Nabi Adam nitani ruuki makutani ku pung Allah Taala maka dia ipang niga asangero ya sa Muhammad mapebali bisa dai makada dek ko gaga Adam benengi digaga ya sa Muhammad dan kana makali Nabi Adam ipang wadi gaga siyaro patalenga cayana nabita cahayana tadi may pakdan na Nabi Adam gangkan na yirunang iro cahayay maciking ngiri pak jalok na Nabi Adam alaihi salam gangkan na lansuto ni Nabi Adam makada ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iya na tu yang pingko tu mas sempayang sunnah hukumna ipak jalok limah ni sunnah. Ia senge sunnah ia ko mak jello ki makia pelaki ya kode itu nomor gaga nah sebab tabe saya minta maaf apa angkat tahu kasihna dia apa jello na sabe ini saya minta maaf ini wadi ke ustaz isilai pak jello kiri dia wadi atau ka indo kalimah asyhadu an la ilaha illallah dia wadi iya tu pai kulo ki mak jello musi apa ku
Kuli gaga ye, ada tak jeluk? Dia di. Carana tabi. Angka tahu mas sempajang as-salatu dan ni makna at-tahiyatu mubarak. Kata apa jeluk tu lah kita. At-tahiyatu buat di mato. Leke kau ini biasa ya gurui pendapat Imam Syafi'i. Iya ko maktu dan ni. Ende di lima makui maka lebih matu asyhadu alla ilaha illallah. Sunat ngi iri ta yero pak jeluk tak riwat tu maka data illallah. Iri ta jeluk. Menandakan bahwa Allah itu satu. Boleh yang kamu kutara maka magi na mesti ye, magi na tanah ye atau ye, magi na kajaluk pajaluk kanan. Ternyata puri na taliti to macata. Angka urat na ye pak jaluk kanan cik di sibat tuati. Makanya tu ko makan jai batin tatu nanti mas sempajang naisap batongan nero asyhadu alla ilaha illallah. Usak biri lega puang kecuali ini pun. Makanya kutu mas sempajang bapak ibu kumelo ki berkualitas sempajang tak si kanjak na isengi betuangan na ibacai. Ustaz dia ulem semanangi. Ia paling kuda tu lebih semanangi. Kami nak cek dek betuangan na suratul Fatihah ini sebetuangan na. Ustaz malampai matu-atona. Dia ulem mapalak betuangan na Fatihah. Ia kuda tu ulem mapalak betuangan na Fatihah. Ia tu nahi apa yang orang itakur ragai. Kaya jaro nomor sik dinari kutu maka ada Allah. Allah Maha Besar. Jadi koyak kalimai Allah. Tapi pacai bicara ogi dah menyelamat dia. Apa yang disebut kan? Dia minta dikimak bahasa ogi. Meraja pun Allah Taala. Atau Allah Maha Besar. Tapi Allahu Akbar. Itu satu. Yang kedua, kakurege itu wimis sangi betongan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aga betongan iyyaka na'budu idi mi usum papang idi to mi onre milau doa milau tulu. Kira-kira tak coba gare ko masampaja kimatu ko tisani betongan ero iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in idi mi usum papang baca lillata iyyaka na'budu macho adi terumis sangi betongan wa iyyaka nasta'in idi to mi onre milau puang milau tulu insyaallah. Malah mungkin rampian diguta. Iya ko ibaca iyyaka na'budu, ko ibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sangi betuangan na ipamatto ni ati koro aga perilotta. Ko makan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in matto ni ati teringa adi singapo. Ipatan nang yokoro napai paciro ati aga tilau. Insyaallah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demi tu na cocok. Ibaca matong maka dia kena budu ayah kena stay tapi engkamu payun remil lau selain na puangi salah si selai ruga kay maka dia iya kena budu ini mo sompo puang ini tong remil lau tapi lo mo pikurong kena lau aja no pumanang pak mega tesa ni bawang iya nang kayun remil lau selain na puang Allah Taala ini na cucu mungkin engkau lo studi banding di Jawa pas aku Malang aku yasi otoy. Maka da manero sahabat orang Singkang. Maka ustaz. Kita ga bulu ka mage nasang ogi maki galukuro. Kalau ada. Nasang lo milo sugiran. Maka leleng sa ding roti pak ogi ka. Itu ngatugi pak. Ay. Non mana sila pak boleh kak ko maroke, yunda gak macam ko maroke. Capak na kampung Guerrero dari Sabang sampai Maroke. Maka ni korang lupa ni cai, bicara ogi kita. Ogi mana ni? Aku lah ogi, kemana ko Maroke? Lau kak Kalimantan, angkau Korea sa kampung Moratalaki, maka di Pak Desa. Bicara ogi kisas, ogi mana ni? Katu ogi kue. Sen maspi kak maspi katu lebih lucu talu tulu wi mak bicara ogi rusa pilih dari respi aku ogi tu tiga pak saya kak wi angkat ogi mak macam apa lari respi lau kak kukulakah isuruh tu kalau bicara ogi
Lau kau terungkuangi isuruh tu kamak bicara ugi. Ternyata ugi itu megi terungku. Awe. Sana kejadian ku Mekah, angka tu goncingi bocok nak Ka'bah. Biasa mu tinggal ingat. Na goncingi bocok nak Ka'bah. Oh gitu. Awe. Tahu si derap lalu sih. Napa nih? Si kampung nih. Coba. Iya nangin. Ogi maka deh. Dapat nggak maka deh. Ogi tu nih kalau kurus asmillah asugir. Iya nasa aku berhasil nih. Lisu nih magiri bembe, magiri sapi dan sebagainya. Tabi bapak. Iya na tu penting na yasangnya agama. Apa iya na caw nanti mapalipat di sembaran itu na jama. Contoh, angka ubaca ku majalai kejadian di Jawa. Ketua Majelis Taklim, tadi bu Tanya tu ini, tanya, kumi Jawa. Ketua Majelis Taklim angka anak nama kunrai. Si poji-poji wi iya ro burane tapi tanya seleng. Si poji. Iya rumah tu nasi poji melolak dah iya rumah kun raya ko ibu bene kurane we. Tapi makan dia je na pada agama na sade. Amo dia na pada. Ungro melone ibu bene sampai dia harus keluar dari Islam. Nasuri selengit na ibu bene apa magai maloppo bolana mego tona mega duina. Pura ibu bene na podangi bene na makan melo muka emak tak lukko bolai we tapi suri jolo masuri selengi. Lisu podangi makna lisu podangi mana hema tata mati salam apa dipedi engkalinga baca aku asuri ni itu engkar itu ketajak masu tu pasal madar itu tumi mapak kung kamaka wijay namu induk na perintah tu namu ambok na buat tu mereka lupa sebenarnya hati-hati ada kamal lebih-lebih dari ringi Allah Ta'ala. Nah sembarang mele pulang itu matoy, saya minta maaf. Kau akan sekarang, kau akan pasti minta wasili sebelum nalisu kita masih depan. Apa dua tu dosa napa sigah kipat calan napu Allah Ta'ala. Yang pertama zina. Inaria tabe budi. Apa ni suruh ki mulika macarama. Jadi itu no cucu dia bulaki. Angka biasa bener itu tahun undang lu macarama buting. Angka putura kuru yuluna pesta ima kalabba. Riwa ima kun rayo kuru urani putuna tu. Bisa itu teruntu bu. Angka si kande-kande, angka si akatan niyang. Nenapa ini kaya sih? Piku cara ni. Angka ni putuna di pangku. Nenapa kaya sih? Angka dipoto na si kado-kado na nampay kawiyase. Ini disabarkan melalui undangan. Minta maaf dengan saya. Menerima kada kaya. Tidak mau gaji ero bacaan makada pra-wedding. Toh? Angka to makada da-wedding. Toh? Bicara rugi itu de-wedding. Napi ka patisang? Alaki di na baca tawi. Di matu mak bicara Inggris itu. Di matu mak bicara rugi. De-wedding. Iya ko pak bicara arah ero de-wedding haram. Itu saya minta maaf. Menerima kada kak magi na tania foto na anak ero melo botis si bawa itu matuan na namo melo isupo. Tapi maku si jamak yang kaya zaman lo. Gensi na sa di ko si ba indo na apalagi ko matuani. Gensi si ba mapoto mak na pak matuani. Terpasir nang ero calong ngayubi de patupuran nikah. Si kande-kande ni siaga ni saya minta maaf upoda tumi ditulau cairiki seterusnya sini teman-teman lebih bikin kadir jadi ia maku kewe iya mega tahu nasulangi iya masih kak sogi masolako apa seka itu pasolag bang kue iya nama seka masolaki wari ini contoh sih maka ada beda na tumi mandri pandang Tumi itu mandi beronggo. Maka dilakin na, di panamanas, matasa, uti karumun ribu lagi. Rojo, minta di panamata. Tapi masih kan di benina. Napodang ilakin na sendiri, tabbangi mo cepai. Mana ka di misangi? Natabang lakin na, icepa ele, matasa araweng, yan rewani, joli baja.
Maku tu kita masih masulang. Ini tu maku kepai, tapi magi na megala sama maku ke. Itu. Sekarang ini ibu di rumah sakit, termasuk rumah sakit Wahidin, banyak sekarang anak SD, SMP, SMA cuci darah. Ternyata makanya termasuk penyebab utama adalah sering makan makanan yang instan, serba cepat, Indomie. Nah itu nabi takuti makun raya mana suka aja nasa Indomie mana beli, bolu ibu lu tak mana asu je. Maka lelaki na melong katamu tu pas dah minum teh nasa teh kota. Jadi dia kagak teh kota dibeli, ini teh expire na dibeli 2025, expire 2026. Maka tersedih ikut si tahun ni. Itu lagi aki buat ko boleh, si benih mi bawa dia nak punya weman minum ni. Iya nahi, mega pesulangi pak. Makanya tabe tak jaga anak tak. Ada anaknya teman saya kelas 4 SD cuci darah 3 kali 1 minggu. Terus lama kemudian 2 kali 1 minggu. Ternyata cica di bawah telak meninggal dunia. Kelas 4 SD. Ada juga kelas 2 SMA. Makanya perhatikan jajanan anak kita. Li suka memang jadi agi-agi na to maseka sogi tahu merombo tu sembaran na pagaw kini na pikiriki di mundingan na. Tabe melewat kabaca itu kapan dunia sementara. Kamu gak tahu? Sambung ya. Dunia sementara. Sengiditis sangi. Betul lah dunia sementara. Cinampak mi lino tu aja kamali no kalung. Cinampak mi tapasali akhirat ay manandungan. Pada upat tepiki. Kaya kata lebih manre roti tapi katulutu manasa. Ulang ya. Manre roti tapi manasa daripada manre gore-gore tapi katulu-tulu. Kaya kata lebih nomor sige. Lebih mandai roti mana sah daripada gore-gore ketulu-tulu. Pada pendapat tak. Itu betul nang taruh ni masa dia nak makan ja tapi mana sama daripada yang lelung makan ja dia nak mana sah. Apa ya lino pak pula memang ni. Mo pek ko bate tak lalu kenyarang ni. Iya ko tanya ale na pasalai ini pasalai. Dan semua ini dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Digaga. Dikasih makan anak tak kalau dari hasilnya yang haram ipan rewijata denu lema tujur ya agama puang ina pan rasa-rasa kimatu anak tak na pateri-teri kimatu anak tak kapan anak tak sering masuk barang haram nauzubillahi min zalik. Desa gak di hidayah. Digamis sangi. Desa semua di hidayah, Ustadz Adi Hidayat. Biasa disingkat dengan Uwah. Ya ko ya Usman. Iya, Usman, Ustaz Lukman. Ko ya Uwah Ustaz Adi Hidayat. Yaitu si ko Uwas Ustaz Abdul Somad. Iya ro Adi Hidayat makutanai jamaah makre aga nagorek ki amata kepala mana ngisat na kurang inamu halaman ngisat to kanan kiri bawah atas bawah wih kurak juga mana ka mana tahu acana samana dia kiri-kiri gimana tepu ayat sekian halaman sekian atas bawah kiri kanan dan sebagainya luluk betul kepala mati makre aga nagorek ki amata di makuat acata tengkalinga jawabannya Ustaz Adi Hidayat. Iya nasa ngemakku denang kena pandreka ayam potong. Tu di mandria pergi kapang ayam potong. Amiru kapan nangi yandri ayam potong tu. Tetap dia ayam potong, asal ayam dipotong. Persoalannya kemudian yang sengi di ayam potong yang dibeli di pasar. Jadi akan apa reki amat tak maka dia rong makku iya beli ayam di pasar nanti di rumah dipotong tak paham nih iya rusak di Dayak mamanya beli ayam di pasar nanti di rumah dipotong sengiro an kata mak giri mak dupa-dupa gitu pak mak bismillah mau ke jiru pak giri iru
Napa ko ami? Kalau makan cici mak bismillah pak. Iya rumah pertama bismillah. Mundrin nero ya muru nangi. Ya muru nangi. Hai asal. Ini rumah pertama nasa. Bismillah ya muru nangi. Ai dia kagak harani Andre. Apa tuh? Ya ale jolo Sarah. Angkat tu mak giri manu bu. Na giri manu lari. Angkat tu tapak giri manu pura pilih giri na lalungi. Ya putih di biasa tu si lalu jolo manu ina giri. Ya pu ye pura mina giri na lalungi. Na lepoto. Mati haram dimakan. Tinggal kamu ha? Harang di Andre apa taninya pak giri empunoi na lepui oto na mati. Pura giri. Tamu kolak bujungnya malam haram dimakan. Ya sebab mati karena tenggelam, bukan mati karena sembelihan. Igere, kido mobil makai. Itepangnya kue pelai haram dimakan. Tinggal nomor telu Igere, maku mobil. Ipatamu kue pelai mati haram dimakan. Kenapa? Karena yang mematikan ayam itu adalah air panas, bukan mati karena sembelihan. Mati kak meto betul mah bukan bu Kalau kimi kanak tamadece insyaallah berhasil. Aja tapat tamangi watan na wijatan de na puhalala kang ipung Allah taala. Engkau tahu Angka tahu boleh pesantren waktu iya kepala sekolah maka dari Ustaz angka anakku kasih ini kak peliti lu ku pesantren tayi kak magi nasib dia wiseng kasih siaga ni pesantren undi litik je nasa boleh kure napa lu kure wih ikan nasi sekolah undui terima lu ku pesantren lu nini angka ku pesantren jadi maka dia makna hari itu gajaru kasih paku anak Ustaz lautan yang apui agak jama bapak maka dia ribu aku muru pak kaagiru lah setis semu tu kapal aku dia bisa nih mana kau bisa itu si kampung akak jadi agak nasang tisemu juga papa aku di Turi nada saka maka dati semua kapal aku dia bisa nih. Tapi nasang toba nih pak. Alhamdulillah. Hutan ni maka piku cara toba. Kamu kadi toba nih. Maka julu ni keturupan toba. Piku betul na toba lah kita. Maka dia na mengaji masigi tapalo masigi nasalero jama-jama nah. Mak bengkeli bina sama aku pak nasalay ni jama-jama na nasa tapi toba ka aga di ero nasa tisemu ji kapal aku dia bisa nih. Tapi taruh nih. Mingan ni nasa papa nasa na ba masigi nasa rin jama-jama na luma binijama. Ala ko jolo Ko tanay ki kada agus ka. Iya ko to ba tahu itu dan rupa. Iya ko dosa teluri puangi asal to ba ki. Pamanya dito mas sempajang to ba ki. Mas sempajang ni dia na cucuk dito mas sempajang isa serenyale yang biasa to ba lori puangi. Terus si kuyali sandala na tawi lo ko lang iro contoh. Ada ku yale sandala na tawi ko toba ki palisui sandala na tawi apa tu toba maka tak dampain kasapu ya tu mali sandala tapura maka di ribu mau watangi stasi kaga watangi nak kadina ni bisa maka ni kana kingi sandala nala mengerti tu napahat tu contoh iro si bawali na pada sandala mi ringi contoh na sai merjini pak kak magi na ni gala ni sandala nah dia ni sekali ni gana kingi pun sandala kak iya tu namping ibu dia napa dia peringerangan tabe ini tu namping dia napa dia peringerangan angkat tu aji aku Kalimantan makutani ko pak kiai burut apa kimali Pakai mereka na sama kutana, maka dia agaro, kadiya makukue, toba kak. Tapi naseng angka waktu ku masih sekolah, angka pak balu soko, pak balu bandang, iya pak balu bandang ini naseng melikak bandat telu, tapi cip di wajah. Maka dipakai
Jadi piku carana nasang iru tu kemali banda telu walai pak doko na bandangi na puap pija ka yawana mejangi asa mali ta pak doko na bandangi. Mak pija ko yawana mejangi. Jadi mak kali pak bulu bandangi siatan re na kena cik di ke pak doko re. Jadi cik di mina wajah dua dia wajah. Neru tahu na kena dalle. Jadi mak kali mak ke iya na runa saturi upula wana ustas ajak kamma banda dua sulangka ma tu Sri Mondri. Peku ni carana ni usasi makali paki batiru pakai paji loki sapa iru pak belu bandangi kawaja iru bandangi duai makali aku runtu ina sepur kana semakali aku runtu iru pak belu bandangi mereka meringi dui cik di banda si di juta kana kena dui mereka majana 2 juta na boleh kasap iru pak belu bandangi makali te krosi kulangi mati ni maka si pakai loki sapa nak lah kena permana utane si baku maka dia disegana ni tu pura pak beluk bandang ko sikulangi kena diga misangi kena loki kadi jadi maka dia pakai ye iya rolin na bandangi 2 juta tapat tama bawan ni masigi apa maka laki unia kangi alin na bandangi 2 ewe apalan na loko pak beluk bandangi tapo maka dia alhamdulillah 2 bandang mana semua iru 2 bandang magani rumandre jalan kote tatel lucu di wajah telutang jadi mega tau matu op reuni Sri Mondri tanya guru nani wasi runtuk pak balu ko apa sikolange maka dia mati pak balu ko sikolange lah ya mana naman jalan kote dia nak kamaja tanya cawa-cawa bu tanya cawa-cawa tania famay ya'mal mithqala dzarratin khairai yara. Siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji zarah akan nanti dipertemukan di akhirat. Lai tulung kita sebab duit, bantu kita sebab kekuatan. Ya lu orang tema decing, nampak hidup yang mana yang matu pun Allah Taala. Tapi sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrai yarah. Tapalak menemo. Ni kita mapagu anu masalah, ngacaca pun Allah Taala. Namo simpan simperrek kama-kama, namo ini sing pakampung ni, tetap ni sepung Allah Taala, maka akan diganjar nanti di akhirat. Tetap italulugang. Ambo kuya pak balu pisau kakak masih pimunro iya angka nure kupura tugas kuya sang Ustaz Aswar keri kalolo pada tu mi kalolo sekarang tugas di Sengkang tabe iya ramboku pak beluk bangkung pak beluk pisau matangan ngina lulu ki bangkun nah da minyak-minyaki udah ngapul maka ada kambo aja lalu tak kena bajak aku tanya apa aja tinggal kamu apa angkat itu dari pak beluk bangkung we jago tuh bicara ke dia nak coyasi ye karena kai bangkun nah dia nak coyasi karena kai tapi yang tadi napahan sebab makan jatuh kan dia nak coyasi bangkung kayak mana ngir bisa napa pulangi pak beli makan aku pilung ni beli sui wih mereka tu beli sekali nangkap pilung sampai sesuna pakai naruntur pak belu pepe mang asa makan lagi ko pilungi beli sui cucuk ni ko pilungi lo kanan beli sui lo kiri nah sengipahan lah pak belu makan ko pilungi beli sui lo ko pak belu makan makna sa ko pilungi beli sui betul na beli sui pilun na jadi rambuku ya apa nama kena kak aja lalu mutak kena bajak aku tanya bajak apa jawaban nambok saya nak lebih mo iya jasi pakeng na iya jasi pakeng itaw mi tahu kak pertama yang tata anu di ina puhalala kang ipung Allah Taala alhamdulillah latu maku kue pa ide na padi ngerangi ru bacana tu matuai iya aja lalu nak muali ko tanya nutta aja muali nak ko tanya telu na itita aja muali nak kutanya buah nak lukuta aja muali nak kutanya guri-guri tak kami ketu maku ke pangiti kaluku wi Mario mi abini na salah ya lamo decit to perlu apa kaluku kin rumala kaluku na sayit je namo tu pun kaluku iya koi tak dena inti tu apa tak dena jolo inti ni kaluku na sa kaluku na tahu dia na cocok tala engkau tu kupin rang tak pemetik maka dia pun asing di pak nampe ya liru telu iti daripada lah sama kebungi kayak dia wiseng itu makabung nah yang penting tanah telu iti tak aja ditalai maka na tu gampang kulit jelokan atau minan ripani daripada nan ripani ya lah sih wih kanja patu lelah lelah kan wih ini tanya nu tak aja ditalai
Atau iya tu yang pengen nabita. Napitangi ya contoh waktu nabicu. Waktu na melo pasusu pa itu nabita mo tabi di bisa mo tengkalinga. Iya tu nabita taniya amak na pasusui. Magi tanya makna pasusui. Iya ro nabita iya ko iriwas ya ko makna masih sinyawa na makna apa ni ngerang nyambuk na pakai na. Maka dia jadi tong yang aku ini tambuk na asal nabita itampui 20 lang itampu na nabita mati ambuk na. Jadi itu nabita na kani tambuk si pengen na tahu. Jadi waktu na jadi terima sinyawa na kasi iya ro amak na ya sangi sitiami na iya ko riwa-riwa si anak na terisi gangkan ada nulai pasusi anak na. Ni kan malai pasusi angka ya sesuai bah seorang budak. Iya ro pasusi tapi dia namita. Engka makan talungas so makan nasi minggu. Napa? Ni kasi malai. Alena Halimatus Sa'diyah. Iya naro Halimatus Sa'diyah. Nalai lo bolana. Waktu na pasusu ka kiri. Kali na melo pasusi kanan. Apa iya ro kanan? Tabi. Dia na melo pasusi kiri sabak digawai na. Oko mi kanan tu melo na juluang. Tapi nabi tadi na melo. Cia ulu cia aja oko kanan. Apa nisang nabi ta makadatan anu kuyi anunna anak na Halimatus Sa'diyah. Tapi ya Halimatus Sa'diyah dia melo julangi kiri na sabak mage maka digawe na iye. Tapi na coba-coba na coba-coba sebelah kiri tak masue na magai iya ro na pasusuwe tumak baraka. Yaitu yang pengi waktu na tama Halimatus Sa'diyah nalai nabita o kuyase untana na tarun lari yang ipole tanah Mekkah lawi kampung na Halimatus Sa'diyah kampung ya Bani Sa'ad. Napatami ko bolana tappa mawallama nang iro sari nang marakwin ala serang mawallama nang alo ko na Halimatus Sa'diyah magay ang katuma baraka o ko kampung. Sekarang iya kumelo ki mak baraka kamputta talay sara ang katuma baraka. Ina tu iya nang kakampo pa na di nagaga tumak baraka yari gadigaga tu mahargai di tumak baraka iya na tu na madari mabilay papidalik na pong Allah Ta'ala. Iya po ika makukwewe iya ko na dupate ase marumo imangi salang sila imangi magay na say mandi balawo mana ka bala imangi mo salap ko mandi balawo itu sih kok ya gilingi buat dijaji nampe mandre balawe apa di malai sari mangi. Tahukah kapan nga mabela iya roya sangidale si tappa-tappa balae yang kalinga yan na pong Allah Ta'ala zaharal fasadu fil bahri wal bahr bima kasabat aydin nas. Narekong kakasolangan ko kampunge dek lain na kecuali pangkau kan na pakampung yang kali kamu kapan na mabela di dale si tappa-tappa balae adin mabela masapa pangkau kena liman na pakampung itu ini mabela makanya ya kongka abala si tappa-tappa meromo kedua satu ni jadi ni dupa sewe adin na lengi mu kecara pada saleta dia na mabela tu wareki contoh purai mapangiwa besi si bawa ajui di kapal ang katitai purai mapangiwa besi si bawa ajui maka di ajui idi besi lah makanjak tutu maju letak banget metik besi maka deh pakanja-kanja kita musapu iya tu ngemoga nasah mana sih kau taka maka di isuruh tu maya maka ini keseru kali ite jero pangulung na bangkung maka aja nasi anggota mu betul isuruh maknya mana semua maka di jawaban na iya kong kalasat ke kualita aja mila masapa angka tu pangkau kata bermasalah talap aja tak contoh talap aja tak aja na betul musalang angka tu nangi pangkau kata masalah wad dijaji pura mu pau jata we melekele tawe akibatna musti loko ini jadi wakatan ni rupa purai kadeng amplin nama sigi aku masipi iya rawat tuwe makuliamu pak ya makatani gonci nama sigi nurul ma'arif iya na tetep pasubu lo nak capu amplin nama sigi alaman lagi pak jadi iya ya nangeng kena ampli biasa jauh pakai dia usah tinggal aku maka iya ampli nama sigi terdenge tanya tu mabela malai
Neng kali ngomani bali bola nama sigi. Siang utuang nga lawang perita. Iya itu milo pak guru, ang kali na milo pa sa akin. Uy, nakakbika na saya. Paano na sa kuya mo tapu? Nawala nga ako. Paano na sa di kuya mo tapu na sa malin na masigi. Ala ko ang kagasa mo tapu. Nasa di kagasa, tabi makalaki na sa tanan tumabila po ni masigi. Na yan, nasa balibola ka masigi. Akak dito kaya asing tapu tapi apa lah ko maceki kan dito tapu ki tapi di mana? Wah, dia nami pa mana nak tu pasa. Ya pereking rupalan ba makan dito mereka aku betane di kan itu mereka dito asing tapu. Dia nak nasi minggu matangangi manontot te pak gulu ukul pagangi. Lai tikang. Kenala? Mau turuk na bali bola lah. Dia namanya telalung-lalung, alina tu mal yang pelin nama sigi. Jadi, pokok kamput tapa angka kata deng aja tahu bila masapa, ya kotanya alina male, alina tu mak jalokan ni. Dia nama bela itu pak, makanya Allah menjawab dalam Al-Quran. Ya kau kak kesulangan di kampungnya, itu nasabakna apa engkau kena pak kampungnya sendiri. Ini tu yang penting dia nama lupa aja lah saya. Asa murai. Tapi tak berapa diulunan re, lupa jahit. Mas tak pahamu baca aku roh. Iya roh kung ke masalah ke Indonesia ada musibah, ada gempa bumi dan sebagainya. Turi makan mi pakar ini gempa bumi, turi alangi misalang. Dia kan ya safari pak kampung makan angka di masalah ku kampungin aku balas tepat-tepat. Jadi dia nuli pajai lah saya. Apa asa murah pak berapa diulunan re? Dia nilai. Makanya saya minta maaf dengan sangat. Iya aku mabela ipa masela pongi, dekatkan diri kepada Allah, jangan yang lain. Ada nama kena cawni mapadi-padi gangkana sembarang meja itu ujian na pong Allah Ta'ala, hati-hati ki. Ujian na pong Allah Ta'ala pa Melo mo jiki pongi makana ki gangka iya batina bertahat kapana. Dito gana mali. Dito gana kacucu. Baka madari okoy si di kampung. Kangi di jama-jama tama peringar rami pak. Kaya dia je na cucu agama mata ya tu. Wih, mati mana saya. Mak kemana minta weh. Mak kena kaya dewa aku dia. Mana kau pertama-tama ki? Masa mak kemana minta aku dia aku dia. Dia nawat dingi. Dia nawat di yukurusi dia aga-aga. Mak kena cucu iya roh. Nasa bakmi ganito pagawin. Dia na cucu. Namun salah aku megan itu pagawin makanya cocok nih tabi tetap matu ya aku tenang aku kurangi bagaimana menurut Al-Quran, bagaimana menurut hadis, bagaimana menurut ulama kita, itu menjadi jawabannya. Dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Bu, tersyukur kau tua itu pula topak. Boleh kak mata sia 4 hari yang lalu sila lona kasih pecu anakna mati itu mimana 2 jam mati nama mati itu anakna. Iya sengaja mati apa? Makanya itu amat yang ini nak ada matu api tahu ayah jamu aja tak bangga-bangga di makanya melolomo pi muruku dia tu pakai apa bajang dia nak bicara tuang mati itu dia nama tu apa tina mati dia nak kecelakaan apa tina mati dia nama malas apa tina mati tapi asal tua kok tak jangan ibu mati aku mati aja mutu aku nampak lah lagi makanya kita heran sila lo jaji nama mati. Nah sebab tanam itu tu matoi mati asal tua kita jale tak mati madar yang kata minum mi kopi majana sedih mati yunda ngak mata sia ko pendrang makre benene ribu tomatewe ye nasal laki kustasi pole kasi mak juma liwu-liwu kutu bola-bola we magi nasra utak duit hedeng asra ni sila ada karung-kurung ku tau mati pole utak dustas sayang takziah. Kejadian di Rapang, lekas salo, boleh mak baca seri si ba anakna, senemen dia utuwe, anakna pelari utuwe, bapak na mundur tu dan diolong sebelah kiri, latu bolana, letak du bapak na bapak, tu ni latu bolai sila dari rongko-rongko, tahu mati letak du boleh mak baca asing. Kejadian di depannya pondok pesantren As-Salman, Al-Kuang, Purewon Rui, Mancaji Kepala Sekolah. Anak darah 20 sik di tahun umurna degaga riwayat penyakit makin rewaninna eleni makat dul magai matai jadi itu dia dicapa amat yang pak ini disakadakin ruki jik matu agak sebab nai dia itu ketulu makapala nak betu kapala ini disepak dia jaminan makanya maku kewe talai saraleta Iku bati malai saralewe nomor sidi jangan tinggalkan sholat 5 waktu.
termasuk isat na yamuli ewe melo pulaki makari akacuri nabita peku makacuri nabita akacuri wi ibadana nabita akacuri wi akidana akacuri wi akhlana telu pemeki selama ikuti akidahnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tiada Tuhan selain Allah Muhammad pesuruhnya Allah satu itu akidahnya Rasulullah. Yang kedua, ikuti ibadahnya Nabi. Apa ibadahnya Nabi? Jangan tinggalkan sholat 5 waktu dan sebaiknya sholat berjamaah di masjid. Bu, sebaiknya sholat berjamaah di masjid. Aja nih bawa mamulu te marua te ku masih apa engkau agak sana? Telo. Iya ko talo mi talawang ko ya matu kulat tuki bolata tanrei ai paling ngakap bo mani masu tapi ko ya tapulan liswe ikuti Nabi ibadahnya jangan tinggalkan sholat 5 waktu sebaiknya datang di masjid Pak dan nang teh kali sarali teh saya tidak mengatakan bahwa saya ini ahli jamaah tapi saya alhamdulillah sudah 3 hari saya ceramah di Kabupaten Bone napalau singkang napalau Bone mamulu tapi saya berusaha sholatnya berjamaah di masjid maka dia nyamang apa ututai paki tuh di negara pada cilakat tu tahu ibu kong kau tu na napaki minda ju pandang nadi nali pamak berjamaah aku masih cilakan lumpuh ya tu usah sama tu aleta iya kau tu tai paki maka dia nyamang pejairin nali pang nang katurin ni utu tu upalangi apa supiri na rabi uti na bate kinro le paki matinro kai iko na rabi sas bani tawi tuli pana apa uta di na pala ko to na tiyula no mo melo kitimi ipaugi aji gaji maka dato ni penumpang si sa paci ceranga putu punne utu laparangi kasih de na pauwi maka na menero si de peka jam bapak supir maka di supiri perasaanmu mia tuh apa auto leti yola tuh dia nak kasih nama te lele perang jambam mana aku tuh maka di pak supir kesal di mabau maka itu jambangi perasaanmu mia tuh din rimi membawa krimi kak jambam maka ada perasaanmu ni perasaanmu iya kutu leti yola pak makur boleh tapi kutu tak maka itu dia pak jauh tuh rogi kita angke oto tanah dia terpakai guna makasiwiang tersesale tamatu engkau lalu tahu itu yang benar dalam bila tongko oto nak bosi lo bosigi ada kum yole matu buruk punne oto ni oto elo dia tersesale tamatu engkau ibu melo pasae bu itu tatindro angka ibu-ibu melo pasae magkalay ibu mangoto makalaki na mga kawatangi parkir bosi gamay pure bisay kaya jadi na sa ito mamuturo angka ni binay na masupuli pasae may gapo balansya na kailangan ako kumakay di para joke kayo nasasanyali na di kumakay kinarin sa gatung ko sapu ni gatung ngin kamu payakatan ni makilaki na riway nariwa sabuk maniakan tu kantungi milewe na balewe maricak mana letu ico na ilalang di na pa jamanan na laki binina makrami mga tumanguto agan ako makoy ang kamu uto aga di mi goreng uto siapa jamanan na di pala tu bolana po siyopo pena macam makrami mga agan ako makoy aga betulnya cerita maka di nagaga pada sa nalewi tu ya kung kawal ding ipaki makasiwiyang na di na ipaki makasiwiyang loki masih kita luar biasa ada aslinya mau waktu masih kita loki itu bangun ko di kalwa berjama ya kumelo kita panono baraka na pakampung ni pung Allah Taala sering lah datang di masjid Pak kalau sekarang ini sering kita tertimpa musibah madari tete ase makan jadi namit tanale cala pance capu sih nande balau dan sebagainya engkau beli bola aku kelima cawe nama pasang kindi 2 talungas so macawi itu dupa si gaba isan na ganda si minggu tanay ini kasi mo isan na tu asa puri ka pasang kina sa aja takada magay
Nasa cabana dito malupi, napatulup pacuru. Digaya lah. Namoy nasa dito sa makada asikungu gajiro sangki pak. Banjiri pandringi, ero pandringi di janam perita. Kak makan sedih sakadasimu gajiro sangki ini nasa wala di. Coba pak. Kupunggala ta'ala melo mali warang paratai. Bicara menik mi punggala ta'ala kumelo pak. Jangan kamak kredit titi asena le puangi angka lalu tahu na timpu ni natanya dalek na kaluai aku tanya dalek gitu pun sila ada timpu capu si penila sana kaluai capu mana ngeru masuk Indomie aga kumai tanya dalek na itulah cara Allah pak tabe ya kupungala ta'ala melo male warampara makanya dia na pajo rampe ni satu ya pak youtuber re pun rampe maka dekong kalau bila bidalik tak jamu tetal liwa hati-hati kupung ala ta'ala melo mali dalek na tanah mega sabakna na pinang ipanga na pandang nyapi ne buara kilasa macen ne ki mabura capu dia paki mabura letu Singapura tapi tak sembuh-sembuh penyakitnya itulah cara Allah mengambil hartanya kanya jeta liwa-liwa hati-hati ki sapai dalek namo cek dek mi ya komo ya nempuh halalakang ipong ala ta'ala yang desalama lino akhir insyaallah jadi disuka memang acur ya kidana nabita yang kedua acuri badana ya kungka kue mas sempaja lima waktu depan kena pejak masigi lauki masigi pak hei bu lauki masigi insyaallah nagero kami kata insyaallah mabukan kata insyaallah na tanah makan kata insyaallah na bilawa bacero iya ko insyaallah namu pengala ta'ala insyaallah lauki masigi bapak ibu masjid itu adalah tempat berkah. Seringkali masuk masjid sering banyak akan berkah datang. Aja minna ku dironewi. Loki masih bapak bilang hadir. Kalau ada yang bilang, lebih afdal di rumah daripada di masjid. Kinrimon lebih afdal nah. Kok boleh? Memang Nabi pernah bilang, lebih afdal perempuan di rumah daripada di masjid. Erot ibu di nama kampungnya. Turi sapa makun raya ku penjahe. Jo, lena minta amang kampung watiru ke Madinah, maka nabita la tamna'u nisa'akum al masajid. Aja macang makun rekun remulau ribola na pung Allah Ta'ala. Magai aman di kampung Namuk aga sana macam di. Aroni agi-agi. Kung kapangumuman ko masigi makada. Aja jaga jololo masigi sana sujangan Aja kalau apa di nama kampung mega sujangan dia namita ang kasi pengumuman lo ni masigi mati na sujangan lo ni contoh wariki nampai ko kubolata bu saya curiga yang selalu mengatakan lebih afdal di rumah bisa saja tidak tepat waktu sholatnya di rumah apa kok kibolata jolok matupi itu kami taki yang kedua kok kibolata merumuki sita-sitangan kegayasang mas sampanya sang patihana bawa ruku no itu kan minta kok lasi pa mas sampajak sama pelah agak lebih kurang tapi coba dari ko masigi joka tabalo masigi makya pelami man ni satu yang kedua kok kibolata ni ketewa si bama beri jama kalau to ni masigi tak lakit talo masigi ni ketewa beri jama apalagi kuliah sempaja lakit tak pada selatang ini kena tahu si bawah tapi coba kalau ki masigi latu ki masigi engka yasang salat tahiyatul masjid agya sa salat tahiyatul masjid sempaja papa keraja masih degaga uruntu sempaja papa keraja bola degaga yo kurumun rekalangi mana afdalnya latu ki masigi namo de tamat mengaji namo de tamat mengaji Kang kami itu jitu pak beri jama tabe bu apa tabe ang kami itu pak beri jama kasih dia kan napu betul dia kan sang dia kan mata pak minta lo masigi cucu iya kok dia tapu lo ni masigi na baca ibu imak dua lampa lo ngetuk apa lah dua lampa kok itu tak dari ke ini kok makan ai nala si ayak lampe nah imang itu ngang Deni sengi makan puasa tahu makan tahu. Iya kalau ki masigi milo dong ibu imang mak dong ibu imang
Kami kata ini sengibat mak dong pak tahu betul. Mereka tahu kasih di kana pak dong apa asa jadi kana pu. Jadi kau mak dong ibu iman. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wal dunya wal akhirah. Ini macam makraki amin. Orang newe wadi masu makala amin makun raya cukup dalam hati. Agak salabita. Ad-da'i wal mu'amminu syarikani fil ajri. Makanya nabita iya tu mak dong si bawa tu mak kamingi pada lulungnya pala pole di pungal Ta'ala. Iya na tu kelebihan apa pesantren ni. Kumilolongi guru tayo lo. Mario ki di imundri we guru tamilo doang. Amin amin. Palagi mangi. Ya ko ima bu milo doang matandri tu beraka ni mangi jalalo ta capa imangi. Dinding yot ding yoli mangi lo bola ta aseso po imalo sikijo bola ku milo doang. Ya tu pala kanjakna. Tapi kama ku kidito nakoro. Ini kupuri malap patin yuk bibu ima to. Po ima baca doang. Oh ni kasih po imang mana. Puri milo doang. Latu bola na la 5 sabu. Manang ka manati makukewi. Iya ko elektong DJ na tawari. 2 juta dia na tawari. Latu bawa siri goyang siri ula. Napita mana hari-hari na. 2 juta. Sulina kartis si tamarnaka. 2 juta. Angkay mangilum milo doang. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal dunya wal akhirah. Apa teringat sama kali noai nasi baga mata pange. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina ringi petunjuk ringi kekayaan dan sebagainya. Lah masabu. Baca doang untuk baru 5 sabu. Ternyata piru tu baru iman terai. Lah nagandi tas simak di iman. Anak muda lalu siap gandeng kasih. Nega lutu lipat nah. Latu bolana, lenya ampeluk nah. Maka di bini na, kayak gini berakat na untuk baru Maka di pui main aja dindri paju sapai. Lutu kapang. Maka di bini na bangu tuk puji. Ay aja mana nak subuh dulu sapai. Puna namo mas sampai jas subuh na tutung ilalangi. Naruntuk mana orang peluk na salah mandi di bini ku kasih. Nah ni beri kantongi latu bola saja ni mana nak ke. Baca doang tu baru iwi. Nukai bini nak sahai asap. Maka di bini nama timi makop. Tapi kadang pun kak meraja. Saya itu sangat memperhatikan imam. Kong kacara ko boleh bu. Woli pegawai serak polik kuri mak baca doang banyak pergi malio tu. Woli. Deto sombong nule megangi pak dongi wapa ni ruimang tapi melo kak mali berakat na pak dene risa makadani gatimu na terima pak don na pengala Ta'ala. Makanya makin lebih minta doa kepada semua orang karena tidak tahu mulutnya siapa diterima doanya oleh Allah. Wali mana ngiru kubur ni baca doang cakero telak malah biasa saya kasih tahu saudara itu apa bersanji siapa yang beringi mangi maka di ngapu ke kan pilih di mana kan betul nih kau si kami 50 pak ganda kedua 50 satu sedekah iya tuh semakin banyak sedekah maka semakin banyak akan dibayarkan oleh Allah. Jadi tabi disuka memang acuri wi akidana nabita acuri badana acuri ampe kedona tabi tapak guru anak tak makiada. Namo podangi pak kepala kurang ibu tabi ada yang kami bina di Masepe tahfiz Quran. Saya selaku pimpinan yayasan penghafal Quran. Alhamdulillah santri sudah lebih 200. Kasih tahu anak-anak penghafal Quran. Nah, mau apa 30 geso. Iya ko majai sifat tak. De mulolong ngi berakat na apalak tak. Iya tu pak kepala Quran ni 10 jatana. Wadin apa tama? Suruh cocok ni. Peko ni pala usas ko paboto ambok na. Pak kepala Quran anak-anak. Leilo jangan jolo ko neraka botona. Dia nama kena serta merta. Amu aga. Pak kepala Quran anak tetap cocok ni tapi ilo jaku jolo.
Nah iya teman surga kuncinya bukan karena banyaknya pahalanya orang, tapi orang masuk surga karena tidak adanya dosa. Mana semua kapang si kuniru kapang magi-magi ni Pak Baraka pung Allah Ta'ala apa misi kak lupin rang tak dampengi kak mamade ini tulo podaki insyaallah pakan jaki badata sampai jam 5 tu tak loki mak beri jama insyaallah na panunui baraka na pung Allah Ta'ala kamputta. Demikian tak dampai kapa kung kasalah di nasi cocok menurut pengadarata di nasi cocok menurut pahatta yamping yung polaki na sabay ito ruwa guru ye wisenge ako cocok ipalik cocok pole buange ya ko salay pole tu kuya tak dampai ka sekali lagi di gaganya ku ban na di simata mamagi-magi na kamput tayo na panunoy baraka na pung Allah Ta'ala namanya mapak linongi nawat dinonno barakai natu salama lino akhira insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.